Niki hakinene kiria kigumeire family ya Simon Nduru thutha wake gukua na njera-ini kiriga ari njera-ini nene ya Naivasha kuria aratungataga kihoto kia maisha. Kuringana na family ino, Nduru arerikana akuire thutha wa kuringwo na cuma nduhu ni arangiria njera ino. Wakaja wakamchukua wakapa kwa rain pale alikuwa ameketi, wakampeleka kwa ofisi, wakaanza kumpiga. Wakati aliwezwa walipeleka yeye mwingine. Wezwa wakampeleka kwa hiyo hospitali hiyo yao hapo ya kudanganyana. No arugamireria njera ino ni mareganite no horo wa ati Nduru ni kuhurwa arahurirwo makiuga ati ni arakoretwo agithenio ni murimu wa homa ya mahuri na ati ni arakometwo thibitari wa njera ino mbere ya athamirio thibitari wa Naivasha. Akiaria na andiki a mohoro mwena wa Naivasha, David Gitahi, uria niwe ithe wa Nduru, augite ati urugamiriri wa njera ino ndwamenyithirie family yake kuona mwendwa wao akuire thiku ithatu hituku. Nikakuja mpaka mochari. Nikaangalia nikakuta ni yeye. Nikatoka hapo nikaenda mpaka polisi kuripoti hii kesi. Wakanieleza akiwa ni mfungwa, kesi si ya polisi, kwa hivyo hakuna statement nitaweza kuandika huko. Wakaniambia nirudi prison. Riu andu a nyumba yake ni moritie thirikari kuingirira ndeto ino na guteithiriria na uthuthuria niguo gutwithania kiria kiracungiriirie gikuo giake. Handu-ini ha Kameme TV matura-ini, njitagwo Wanjiru wa Gatia.